muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi radiyo ijwi ry'Amerika irumvikanira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Rwanda, ho muratwumvira kuri 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe ku nshuti zacu, ndite Muharisi Shimwe ubasuhuza kandi bahaye ikaze muri aya makuru y'aka kanya, amakuru yibanda ku bibera i Goma na Rubavu. Abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo barahunga ku bwinshi intambara ibera mu mujyi wa Goma. Baraturutse mu Nigi, n'abaturutse mu Gahembe, n'abaturutse mu Byahi na za Majengo, bose n'abanyakibumba bose barimo. Turukumva amabombe n'amasasu ewane tumeze nabi cyane. Twarahunze tugirana muri Petit kuri Douane. Aba ni bamwe muri abo bahungiye mu Rwanda. Mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, abaturage bamagana iyi ntambara bateye ambasade zimwe na zimwe z'amahanga. Naho abanyapalestina barenga ibihumbi 300 bamaze kugaruka mu byabo mu ntara ya Gaza. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya nimujye kuri amaradiyo yanyu. Reka amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu Bufaransa, aho perezida w'iki gihugu Emmanuel Macron ari umwe mu barimo bakora ibishoboka byose mu rwego rwa diplomasi kugira ngo bashake umuti w'iyi ntambara y'Igoma by'umwihariko no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Fidel Niyongabo araduha inkuru irambuye. Perezida Macron yaragiranye ibiganiro n'abategetsi bo mu karere harimo perezida wa Kongo Felix Tshisekedi n'uw'u Rwanda Paul Kagame. Yasabye ko haba ibiganiro kugira umutekano ntuhungabane kurushiriza mu karere. Mu mpera z'indwi irangiye, Macron yaravuganye kandi n'abategetsi b'ibihugu bya Kenya, Afrika y'Epfo, Congo Brazzaville na Angola. Ibiro vya perezida Macron vyavuze ko ariko akora yivuye inyuma kugira ibintu ntibiyanzare kurushiriza, ariko akora kandi kugira haboneke uburyo bwotuma haba ibiganiro. Ibiro vya perezida Macron byatangaje kandi ko hategerezwa gukorwa ibishoboka byose kugira ubwigenge n'imbibe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisubire kubahirizwa, ariko asaba kandi umwumvikano hagati ya perezida Felix Tshisekedi na Paul Kagame. Perezida w'Ubufaransa abandanya kuvugana na perezida wa Angola Joao Lourenço yakiye mu kwezi guheze i Paris ku bijanye n'utwigoro two guhuza impande zishamiranye. Ico gihe ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa bwarerekanye impungenge zikomeye ku bubabare bw'abanyagihugu n'umutekano muke birangwa mu buseruko bwa Kongo, cyane cyane mu gisagara ca Goma aho ibintu byayanzaye n'ingoga. Nshuti bakunzi bacu, ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga ico bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika. Reka tujye noneho mu burasirazuba bwo hagati, aho abaturage barenga ibihumbi 300 bari barakuwe mu byabo n'intambara ya Israel n'umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza batahutse. Fideli Niyongabo arakomeza inkuru. Abo banyagihugu bari bavanywe mu byabo n'ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas kuri uyu wa mbere bagarutse mu buraruko bw'intara ya Gaza, ari nyuma y'uko Israel yuguruye urubibe ikabarekurira gusubira muri ako karere. Benshi muri abo banyapalestina bagenda n'amaguru bari batwaye ivyo bashoboye gutahukana igihe bagaruka kuraba niba inzu zabo basize igihe bahunga zigihagaze. Yamara ibice binini by'intara ya Gaza vyacitse ubunywenywe kubera ibitero vy'amabombe vya Israel vyahiga abagwanyi b'umugwi Hamas. Ivyo bice vyarasambuwe kandi n'amabombe uwo mugwi wateze mu nyubakwa zitari nke. Abantu bagera ku miliyoni barategetswe kuva mu buraruko bw'intara ya Gaza igihe Israel yatangura ibitero mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2023. Gushika ubu igisirikare ca Israel cari cabankiye kugaruka muri ico gice. Gutahuka kw'abanyapalestina mu buraruko bw'intara ya Gaza kubaye mu ntango y'amasezerano y'indwi zitandatu yapfunditswe hagati ya Israel n'umugwi Hamas, yatumye abanya-Israel indwi bari bagizwe imbohe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza barekugwa, mu gihe abanyapalestina 300 bari bapfungiwe mu mabohero yo muri Israel nabo nyene barekuwe. Imfashanyo zigenewe intara ya Gaza zariyongeye.
reka aya makuru avugwa hirya no hino tuyakomereze hano muri leta zunze ubumwe za amerika. Abakozi bo mu kigo gishinzwe kurinda no gukumira indwara z'ibyorezo CDC mu magambo ahinnye basabwe guhagarika kuvugana no gukorana n'ishyirahamwe ryita ku buzima bw'abantu ku isi OMS. Ni nyuma y'uko perezida wa Amerika Donald Trump ashyize umukono ku itegeko teka ry'umukuru w'igihugu ryakuye Amerika muri OMS. Diane, byifashe gute? Urwandiko rwarungikiwe abategetsi b'ikigo CDC rutegeka abakozi bose b'ico kigo bahora bavugana canke bakorana n'ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo guhagarika kuvugana no gukorana na OMS vyaba biciye mu biganiro vyahora bibahuza amaso mu yandi canke bigaca ku buhinga bwa none. Abasesanguzi batandukanye bavuga ko ino ngingo izobangamira cane igisata c'amagara y'abantu mu makungu. Igenekerezo rya 20 z'uku kwezi kwa mbere niho perezida wa Amerika Donald Trump yafata ingingo yo kuvana Amerika muri OMS, ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi. Dr. Lawrence Constant, umuhinga mu vyerekeye amagara y'abantu ku isi kuri kaminuza ya Georgetown iri ngaha i Washington DC, asigura ko ari ingingo ititondewe na gato kandi izotuma abanyamerika bahagirira ibibazo. Uyu muganga asigura ko kudakorera hamwe hagati y'ibihugu mu bijanye n'amagara y'abantu bizogira ingaruka nyinshi, narirya ibiza vyiha inkumbi nk'umugera wa Marburg n'ibicurane vy'inyoni bibandanya kwiyadukiza mu makungu. Leta zunze ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu vyahora biha imfashanyo nyinshi y'amafaranga ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo. Urakoze Diane. Reka none tujye i Kinshasa, umurwa mukuru wa Kongo, aho abaturage bakoze imyigaragambyo kwamagana intambara ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu, batera ambasade zimwe na zimwe z'amahanga. Iyi nkuru turagezwaho na Thomas Kamirinde. Ambasade zatewe harimo iz'umuryango w'abibumbye, Leta zunze ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Ubuholandi, u Rwanda, Uganda, Kenya na Afurika y'Epfo. Bagerageje no kuzisahura. Iyo Abafaransa yo banayitwitse iki gice gito. Bavuga ko ibi bihugu na Loni bafite uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Polisi y'igihugu yabatesheje, ibamishagiramo ibyuka biryana mu maso, baranyanyagira. Hagati aho kuri uyu wa kabiri, inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi irongera iterane igitaraganya ku kibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ubwa gatatu mu minsi 5 kuko yari yagiteraniyeho no kuwa gatanu w'icyumweru gishize n'ejo bundi ku cyumweru. Intambara y'Igoma kandi imaze guhitana abasirikare b'Afurika y'Epfo 13 bari mu ngabo z'amahoro za SADC, umuryango w'ibihugu byo mu karere k'amajyepfo y'Afurika. Muri rusange rero abasirikare b'abanyamahanga bamaze gupfira Igoma bazwi ni 17, kuko ku banyafurika y'Epfo hiyongeraho 3 ba Malawi nabo bari muri SADC, n'undi umwe wa Uruguay wari muri MONUSCO. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri interineti wa eshatu radiyo yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook radiyo yacu VOA. Noneho reka twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, aho tugiye kwibanda ku makuru y'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru y'ibiyaga bigari aribanda kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Gloria Tuyishime, wabwira abatwumva umutekano aho mu mujyi wiri umeze ute? Mwakoze. Umutekano wiri umeze neza, ko bimeze kose ntabwo ukimeze nko ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo havuze amasasu menshi cyane y'urudasha rwose, ku buryo byatumye abaturage benshi bahunga. Bitandukanye n'uyu munsi. Uyu munsi yavuze mu rukerera, yaraye avuga nijoro no mu rukerera yavuze na mu gitondo nko kugeza ku isaha ya 2:00, ariko kuva ku isaha ya 2:30 kuzamura kugeza kuri aya masaha ubu tuvugana, umutekano umeze neza. Ubona ko nubwo abaturage batari benshi mu mihanda, ariko nibura batangiye kugenda. Ibinyabiziga, moto, imodoka, amaduka nibura byatangiye gufunguramo gakeya, nubwo ibyinshi ubona ko rwose bigifunze. Ejo mu makuru mwaduhaye Gloria, mwatubwiraga ko hari abayobozi b'inzego zitandukanye za leta barimo gukorera ngo ku Gisenyi. Baracyahari bose cyangwa byifashe bite? Yego,
navuga ko bagihari, harimo imihanda imwe n'imwe igifunze itemerewe gucamwo, ariko abayobozi bo barahari. Hari inzego za gisirikare, inzego za polisi, hari abayobozi bo muri guverinoma, by'umwihariko cyane cyane bari kwibanda ku mpunzi ziri kwinjira mu Rwanda, ziri gucumbikirwa ku masite atandukanye yateguwe n'ubuyobozi. Hari abayobozi bo muri za minisiteri zitandukanye, navuga ngo minema, iyo ubona ko iri muri ibi bihe cyane kubera ko niyo yibandwaho mu mpunzi. Abandi bayobozi ni abasanzwe b'uturere cyangwa se n'abandi wenda bafasha abo ngabo bahari bakuru. Mu makuru yacu rero twagarutse ku mpunzi zavuye muri Kongo zihunga imirwano n'umutekano mukeya biri i Goma, ariko andi makuru nayo avuga ko naho muri Rubavu abaturage barahunze. Abahunze bavuye hehe, ubu bari hehe? Murakoze. Abahunze bavuye mu duce dutandukanye tw'akarere ka Rubavu, by'umwihariko utwegereye umupaka, kubera ko wasangaga amasasu ava mu mujyi wa Goma akabikubitaho. Rero ntabwo abaturage bashoboraga kuba bakicara hamwe ngo bavuge ngo turatuje. Oya, bafataga ibintu byabo bagashaka aho bahungira. Benshi bagiye mu mujyi wa Kigali, abandi mu mujyi wa Musanze, abandi mu duce dutandukanye tw'igihugu, za Rutsiro n'utundi turere. Ariko noneho hakaba ubuyobozi bwatubwiye ko hari n'indi twavuga ko ni inkambi cyangwa se ni site iri gucumbikirwamo abanyarwanda basanzwe rwose, kugira ngo babashe gufashwa. Waba uzi site bagiyemo n'uko bangana? Oya, ntabwo turabimenyeshwa, ntabwo turabimenya. Nakubwira ko turabimenya kuko leta iracyabikurikirana kugira ngo bijye ku murongo. Nzi ko nawe ejo tumara kuvugana mu kanya gato cyane hari amasasu menshi, nawe wagombye guhunga, ubu ndumva basubiye aho utuye. Hari abandi muri karitsiye utuyemo bagarutse? Yego rwose, hari abandi bagarutse muri karitsiye ntuyemo, nabo bagarutse mu mago yabo, kubera ko noneho amasasu ntabwo akiri menshi. Bateraga impungenge n'abana bato barira bagira igihunga, ababyeyi bagahitamo kubahungisha nk'uko twese twahunze. Ariko noneho kubera ko umutekano wagarutse, bamwe nibwo bari kuza ubu ngubu, bamwe bamaze iminota mike baje, abandi bari kuza ubu ngubu, bagiye kuzana n'abana. Mu by'ukuri urabona ko hasa naho hari umutuzo noneho, kubera ko nta masasu tucyumva, n'ubwo benshi batarahunga ngo bagaruke mu mujyi. Ndagushimiye Gloria Tuyishime aho muri Rubavu. Nizere ko umutekano nk'uko bivuze wagarutse, nawe kandi ukaba utekanye. Ubwo andi makuru uzayatugezaho ku munsi w'ejo. Hagati aho, iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo yatumye abaturage bari mu mujyi wa Goma ibihumbi n'ibihumbi bafata inzira z'ubuhungiro. Benshi bamaze kugera mu Rwanda. Ibi turibaza Eric Bagirubusa uri mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Mu mujyi wa Rubavu ku Gisenyi kuri uyu wa kabiri ibintu birasa n'ibitandukanye n'ibyabanje. Nta rufaya rw'amasasu rwakunze kumvikana mu ntambara ihanganishije abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Mu gitondo ubwo ijwi rya Amerika ryerekezaga ku mupaka muto uhuza ibihugu byombi, twasanze wera, urinzwe n'abapolisi n'abasirikare ku ruhande rw'u Rwanda. Gusa twagiriwe inama zo guhita tuhava. Umwe mu bashinzwe umutekano yatubwiye ko hari hamaze kugwa amasasu mato. Mu bice birangwamo ibikorwa by'ubucuruzi, uburezi n'ibindi byiriwe bifunze muri uyu mujyi. Twakunze kubona abaturage babaga bigunze kubera kubura icyo gukora. Aha ku bice byegereye umupaka abaturage barahunze kubera icyoba cy'ibisasu byaturukaga muri Kongo bikagwa ku butaka bw'u Rwanda. Icyakora mu bice byitaruyeho hari abavuga ko kugeza ubu bumva impumu zarashize. Aba batuye mu kagari ka Gisa mu murenge wa Rugerero, nko mu birometero 10 uvuye mu mujyi wa Rubavu ku muhanda werekeza i Musanze. Turumva dukomeye, nta kibazo turukumva dufite kubera ko dufite abantu baturi imbere. Ubu ngubu nta kibazo dufite, taretse byibuze urusaku rw'amasasu ruri kumvikana, ariko nta kibazo twe twaba dufite. Twe turakomeye kubera ko twe turarinzwe. Ijwi rya Amerika kandi ryiriwe ribona impunzi nyinshi zaturukaga muri Kongo zihunze imirwano. Twarabaturutse mu Nigi, n'abaturutse mu Gahembe, n'abaturutse mu Byahi na za Majengo, bose n'abanyakibumba bose barimo. Iwanyu byifasha bite? Mana gusa kugira ngo bimeze utaka bikomeye. Turukumva amabombe n'amasasu ewane tumeze nabi cyane. Abenshi bakomeretse, imirambi iruzuye ewane ntiware. Komere ni nyinshi. Twarahunze tugira no muri Petit kuri Douane. Abasirikare baratubwiye mu gitondo ngo tuvemo. Twavuye Kibati duhungira i Goma. Twumvije ko amabombe gakomeza kuba menshi. Tuvuga tushoboye twiyahure mu Rwanda
tuje gupfa ko twagapfaga kubona n'ahantu ho twahungira nuko nigusha ukuntu twase twiyahura ngo mu Rwanda mbega tumeze nk'abandi biyahuye inzara itumereye nabi. Kugeza ubu se umujyi wa Goma wavuga ko uri mu maboko yandi? Kugeza ubu ntabwo mu maboko ino saka kiri mu maboko ya M23. Kubera iki? Bitewe nuko mbonaga ngo umuvuma guhari abasoda bari kwiruka, abasoda bakiruka n'abaturage nabo bakagenda bagize ute babakurikiye. Bakigera ku butaka bw'u Rwanda biruhukije. Hano turumva dufite amahoro. Wowe uri yumva ute? Njyana ni sawa ndi gushima Imana kuva tugeze ino. Iriya mabombe gari kutugwaho makeya tuve turi kububwo turirutsa abagabo tubasiziyo. N'abana basigaye iyo makebwe ndo tuzi kama biragenda gute kuva tugeze hano turi gushima Imana. Ubabajije ku bumenyi bafite ku mitwe yitwaje intwari ibarizwa ku butaka bw'igihugu cyabo, aba banyekongo byumvikana ko ntacyo babiziho. FTR ndayo yo tuzi twe make tuba turi kubona biri kutugwaho gutya ndo tuzi kama ni ibiki make tuba turi kubona biri kutugwaho gutya. Natwe ndayo turabonaho turabyumva gusa ko twe turayibona. Tuzi kare abasoda ba guverinoma gusa n'abazarendo n'abajiyeri abo nibo tuzi ariko FDR ntabwo tuyizi. Tumva ngo mu shamba turiyongera se hano Goma twe turi twamenya ngo ni iri he. Kuri uyu munsi kandi ijwi rya Amerika ryabonye abanyarwanda bari baje gusanganira impunzi z'abanyekongo bagamije kumenya niba hari inshuti zabo zaba zirimo. Twabaga muri Kongo dukoragayo turi gushaka ngabo nyine twabagayo ntangiza tubacumbikira. Anje nyine namucumbikira kuko nyine ibyago biba byamuziye ntabwo namura kutamucumbikira. Buse ahandi wagiye wumva ko za mbuga ngari n'ahandi bahunze mwe ntabwo mwahunze? Natwe muri quartier bahunze benshi. Berekeje hehe? Za Kigali, za muri Rutsiro no muri Mutara. Twakunze kubona imodoka zambaye ibirango bya gisirikare n'ibya polisi y'u Rwanda zitunda impunzi z'abanyekongo zizijyana mu nkambi ya Rugerero. Gusa mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri muri iyi nkambi umupolisi y'u Rwanda yaharasiwe isasu mu buryo butunguranye ahita ajyanwa kwa muganga. Ni isasu byaketswe ko ryarashwe riturutse ku butaka bwa Kongo cyangwa se ku musozi wegereye inkambi hakaba hari umuntu wari ufite imbunda irasi idasakuza. Igishobora gutera impungenge kuri izi mpunzi zirimo kuhacumbikirwa. Bwana Philipo Habishuti umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi no kwita ku mpunzi akizeza umutekano usesuye kuri izi mpunzi. Umutekano urahari nawe urahari uri kubona ko umutekano hari. Hashobora kuba ikintu wenda tavuga ko ari kivuga ko nta mutekano uhari ariko ahantu hari umutekano ni nayo mpamvu twakize site sinubwa mbere yakiriye abantu muri buryo nk'ubungubu ahantu hari umutekano kandi nta kibazo. Kugeza ubu haracyagaragara abapolisi n'abasirikare benshi mu mujyi wa Rubavu barinze umutekano. Kugeza amagingo ya kandi ku ruhande rwa Kongo n'umutwe wa M23 ibintu ntibirasobanuka mu buryo budasubirwaho. Ku ruhande rwa M23 baremeza ko umujyi wa Goma waba wageze mu maboko yawo. Amafoto bigoye kugenzura umwimerere wayo ari ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza umuvugizi w'igisirikare cya M23 Wiringoma acigatiye imbunda ahagaze ku kibuga cy'indege cya Goma. Umwe mu basirikare ba FRDC warambitse intwaro hasi agahungira mu Rwanda twamubonye mu masaha ya saa saba za hano mu Rwanda. Uyu ufite ipeti rya Suriyetona yavuze ko umujyi wa Goma ukiri mu maboko y'ingabo za leta ya Kongo. Gusa nta bundi buryo dufite bwo kuba twabigenzura. Bagira usajwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Urakoze Eric, tugume n'ubundi ku makuru y'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo aho uyu munsi inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yongera guterana igitaraganya bwa kabiri mu minsi 4 ku cyicaro cyayo mu mujyi wa New York ku kibazo cy'intambara nyine yo mu burasirazuba bwa Kongo. Yemeza ko abasirikari b'u Rwanda barimo bayirwanamo ikabusaba kubatahura. Kubera amasasu yiyongereye mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yavuze ko igihugu cye cyamaganye kivuye inyuma igitero cya M23 gishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Ubufaransa bugaragaje ko bushyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubusugire bwayo. Ubufaransa bwamaganye bwivuye inyuma ibitero byagabwe na M23 ifatanyije n'u Rwanda byahitanye abasirikare ba Loni bikanakura mu byaba ibihumbi byinshi by'abaturage b'abasivili. Imirwano igomba guhagarara hanyuma ibiganiro bigasubukurwa. Ibyo ni nabyo Ubufaransa bwagaragaje mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano. Dorothy Camille Cher
wungirije ambasaderi wa Amerika muri ONU nawe yavuze ko Amerika yamaganye ibi bitero by'ubushyamirane bikorwa na M23. Bavandimwe, twamaganye twivuye inyuma ibitero by'u Rwanda na M23 kuri Goma no kuri Sake. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakoresha uburyo bwose ifite mu kubaryoza uruhare rwabo abo bose bakomeza gutiza umurindi intambara bateza akaduruvayo n'umutekano muke muri Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyigeze ihwema kuvuga ko mu ntambara irimo irwana ihanganye n'u Rwanda kurusha uko ihanganye n'umutwe wa M23. Ibi byashimangiwe na Therese Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, ubwo yari muri iyi nama i New York. Bwana Perezida, banyacubahiro, banyamuryango b'aka kanama, naho leta ya Kongo imaze imyaka 3 igabisha aka kanama ntaco kabikorako. Aka kanama ntigakwiye kunyurwa gusa n'amatangazo yerekana impungenge canke no kwama kamenyeshwa iki kibazo gusa. Ambasaderi warwo muri ONU Ernest Rwamucyo we yavuze ko u Rwanda rwababajwe uko ibintu byifashe mu karere, ndetse yumvikana nk'ushinja Kongo kuba itifuza ko habaho amahoro arambye. U Rwanda rubabajwe n'uburyo ibintu bigenda bijya habi mu burasirazuba bwa Kongo. Ikibazo gihari ubu cyakabaye cyaririnzwe iyo leta ya Kongo iza kugaragaza ubushake mu biganiro bigamije amahoro. Ntabwo byoroshye kumva ibibazo by'umutekano bibera muri Kongo utabanje gusubira gato mu mateka yo mu gihe cy'ubukoloni. Mu gihe cy'ubukoloni bw'Ababiligi bakolonije Kongo, abahinzi b'Abanyarwanda babarirwa mu bihumbi bimukiye mu misozi myiza y'akarere ka Kivu muri Kongo. Bagezeyo bakora umuryango mugari w'abavuga Ikinyarwanda, abo n'Abanyamurenge cyangwa abandi bitwa Abanyabwisha. Aha rero hari mu gace gato cyane k'amateka waheraho ushaka neza gusobanukirwa n'ikibazo gishobora kuba cyumvikana nk'igifitanye isano n'amateka. Ibi bibazo rero byaje byiyongera ku bindi bisanzwe mu Rwanda no mu Burundi bifatwa nk'imiraba myinshi y'abimukira, bityo bituma Abanyarwanda bagiye icyo gihe muri Kongo mu bihe bitandukanye bagaragara nk'abadafite ubwenegihugu cyangwa uburenganzira ku bintu byinshi. Mu rwego rwo gushaka gukemura ibibazo byabaye karande mu burasirazuba bwa Kongo, abategetsi batandukanye bumvikana basaba bagenzi babo bavugwa muri iki kibazo kumvikana bagashakira umuti w'ikibazo mu biganiro akarere kagatekana. Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje inama idasanzwe y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yo kuganira ku bibazo biri muri Kongo nyuma y'uko iki gihugu gishinje u Rwanda kohereza ingabo zikambuka umupaka gufata umujyi wa Goma. Nyuma yo kuvugana n'abakuru b'ibihugu byo mu karere kuri iki kibazo kitoroshye, turaza gutumiza inama idasanzwe y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo twungurane ibitekerezo kuri iki kibazo, dufatire hamwe umwanzuro w'icyakorwa. Tumaze kubona uburyo ikibazo cy'ubutabazi gikomeje kugana habi bitewe n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje, ibyo birimo n'ifungwa ry'ikirere cya Goma, ndasaba ko imirwano yahagarara bwangu bidasubirwaho. Ntabwo ari ubwa mbere umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma, kuko n'ubundi byigeze kubaho mu mpera za 2012, ariko ntibamaze igihe kinini bawugenzura kuko bamaze gusa ibyumweru 2. Icyo gihe ingabo za Kongo n'iz'umuryango w'abibumbye zawubirukanyemo, bamwe mu bagize uyu mutwe bahungira muri Uganda, abandi bajya mu Rwanda. Imyaka 8 nyuma yaho uyu mutwe wongeye kubura imbunda usubira ku rugamba, ubwo hari muri 2021. Leta y'u Rwanda ntihakana ko ifite ingabo muri Kongo, ahubwo isobanura ko ari mu rwego rw'ingamba yashyizeho zo kurinda umutekano warwo, kandi ko zitazavaho igihe cyose uwo mutekano ushobora guhungabanwa. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yabivuganye n'umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda. Inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi irasaba u Rwanda kuvana ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo busabe bwa ONU mwabwakiriye mute? Ariko nibuka neza mu itangazo banditse, akanama gashinzwe umutekano ku isi nta gihugu runaka kavuze muri rusange ngo impande zose ziri hariya zigomba gukora ibi n'ibi, ariko ntekereza ko ibyo ngibyo na n'ubundi nta gishya kirimo. Unarebye umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye yarabivuze, hari ibihugu byabivuze, hari imiryango imwe yabivuze, hari n'abandi nabo bakoze amatangazo ntibagira icyo bavuga. Aho ngaho umuntu akaba yanakwibaza impamvu tubona amatangazo atandukanye aturuka hirya no hino
avuga ahantu hamwe ariko akaza avuga ibintu bitandukanye. Ni ikigaragaza yuko mu by'ukuri ikibazo uko kivugwa atari ko kimeze hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Niba abantu batandukanye bashobora gukora amatangazo cyangwa bagafata ibyemezo bakavuga ibintu bitandukanye bavuga ahantu hamwe, ni ibigaragaza nyine ko harimo ikibazo. Nayo mpamvu iki kibazo kimara igihe kinini kidasobanuka. Kuri icyo kibazo warubajije, ikigaragara ni uko mu by'ukuri uwandika gutya avuga ngo u Rwanda ruvana ingabo zarwo muri burasirazuba bwa Kongo kuko zagiye gufasha M23 kugira ngo babashe kwiba imitungo ya Kongo, ngira ngo ndanabivuze warabivuze igice, ni uko nguko ubundi interuro yose imeze. Iyo ni narrative cyangwa n'uburyo bwashyizweho na guverinoma ya Kongo yo kubivuga gutyo. Nimuzanareba izo ngabo zihora ari 3,000 cyangwa 4,000 gusa. Ariko se mwebwe ubu tuvugana, nshimishijwe no kumenya yuko muri Irubavu ni hakuno y'umujyi wa Goma, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, izo ngabo z'u Rwanda bavuga ziri muri Kongo, ibyo 3,000 byo birimo? U Rwanda rwavuze ko rwakizeho ingamba, ibyo tunabibwirwa n'abasirikare, tunabibwirwa n'umukuru w'igihugu, zo kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda n'abaturage b'u Rwanda. Hari n'igihe Perezida wa Repubulika yigeze kubikomozaho kubivuga ku mugaragaro, avuga ati niba hari n'intambara igomba kuba ku birebana n'umutekano w'u Rwanda, niba ngombwa izanabere hariya. Ingamba zashyizweho ni ingamba za gisirikare, ubwo igihe zizasobanurwa zizavugwa izo arizo, ndetse unibuke yuko no mu biganiro bya Rwanda yaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga yaba abatekinisiye mu nzego za gisirikare n'iz'umutekano babishyizeho umukono, bavuze bati hari ingamba zihari ntizizigera zivaho mu gihe ikibazo nyamukuru, ikibazo nyakuri u Rwanda rubaza cy'umutekano kitaravaho. Ntekereza rero yuko ibyo bisobanuro birahagije byo kumva yuko hari ingamba zafashwe ariko zirebana n'ikibazo runaka. Ntabwo ari ibyo ngibyo byo kuvuga ngo guverinoma ya Kongo uyu munsi mu gitondo yabyise ibi ngibi, saa sita ibyita ibi ngibi, nimugoroba ibyita ibi ngibi, ko aribyo byatuma n'izo ngamba zivaho. Ntabwo zizigera zivaho, n'ubundi bari babiganiriyeho uburyo zavaho. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Mbere yuko tubasezeraho, reka niba ariyo ugifungura radiyo yawe nkwibutse muri make amakuru twibanzeho ko mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kinshasa, abaturage bamagana iyi ntambara bateye ambasade zimwe na zimwe z'amahanga, naho abanyapalestina barenga 300,000 bamaze kugaruka mu byabo mu ntara ya Gaza. Ikindi nuko nyuma yuko Amerika yivanye muri OMS, Amerika yabujije abakozi b'ikigo ya CDC kuvugana n'iki kigo nyine cy'umuryango w'abibumbye cyita ku buzima OMS. Aya makuru rero naha tuyasoreje. Inshuti muduteze amatwi, ndabashimiye. Aha niho amakuru yacu nyine arangiriye. Aya makuru yarahagarikiwe na Etienne Karekezi, nshimiye bagenzi banjye bose bamfashije kuyategura. Nagiye ataha nawe wamfashije kuyegeranya amajwi, wakoze na engineer Carlo, muri kumwe aho mu buhanga bw'ibyuma. Ahasigaye mbifurije umugoroba mwiza, mwari kumwe nanjye Tim Harris Shimwe.